Halo teman-teman, kembali lagi ke channel MG Toys. Kali ini kita mau ngapain ya teman-teman? Kali ini ya. Widih teman-teman, lihat tuh. Lihat. Wih, banyak sekali tumpukan mainan teman-teman ternyata ini. Wow. Wih, ada Upin Ipin, Pop It, bebek-bebekan, Pop It lagi teman-teman. Ikan Nemo. Wih, mobil Tayo teman-teman. Wih, boneka Squid Game, Pop It. Wow, banyak sekali teman-teman. Kita kumpulin yuk teman-teman. Mainannya yuk. Kita kumpulin yuk. Wih, banyak sekali teman-teman mainannya. Yuk kita kumpulin yuk teman-teman. Kita ambil yuk teman-teman. Wih, ada boneka Upin Ipin. Wow. Apa ini lagi? Wih, Pop It SpongeBob teman-teman. Wih, keren, banyak amat ya. Ada bebek teman-teman. Wih, bunyi nggak ya? Wih, bunyi teman-teman. Bebek nggak ada anaknya ya. Wih, apalagi ini? Pop It Putri Salju. Wow. Apa ini? Wih, ikan. Ikan Nemo teman-teman. Wih, kita kumpulin lagi. Apa ini ya? Wih, boneka Squid Game teman-teman. Wih, mantep. Apa lagi nih ya? Wih, boneka Squid Game lagi. 1, 2, 3 teman-teman. Wih, banyak sekali boneka Squid Game-nya teman-teman. Kita ambil ya teman-teman ya. Kita kumpulin biar banyak nih berburunya. Wih, ada mobil Tayo teman-teman. Ada 3. Ih, keren. Kita kumpulin sini teman-teman. Ih, jatuh. Kita cari lagi yuk. Wih, ini nih. Ada Pop It kupu-kupu. Pop It katak. Wih, keren teman-teman. Banyak amat ya mainannya teman-teman. Wow, banyak teman-teman. Oke, udah dulu ya teman-teman ya video kali ini. Jangan lupa tonton terus video selanjutnya. Oke, dah.